米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天。O malalukai atau sualinai ku falujua mitlemak tu ma'amaan，在凡事上忠心诚实。Salikaka mapulung平安。Malatsai kita milayap tu suar nu kawas，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan turu puro siwa atsepang tusa puro turu atusir suarsa。Ci Yusuf tuku citulungay tu lemak ipi rufuan saka awa ay tuku kihar nuya tapang no pirufuan. Nakani mikaput ko tapang ci Yusufan saka malahci ama-amin ko nilemakan ningra。saan 约瑟负责办理的事，监狱长都不必操心，因为上主与约瑟同在，使他经管的一切都很顺利。创世纪39章23节。Sarikakao ano ikangaayan to no orib ano ikatatiihan to no orib i uyanan to o maralukay ato suarinay ko falujo ni Yosef ami hakalong to na falujoan no kawas matayar urasaka ano masa maamaan ko orib ingrai mararit ku kawas mikapot i jingraan。无论在顺境或困境中，约瑟都秉持着忠心和诚实的态度，遵行上帝的心意侍奉。因此，在任何境况中，上帝都时时与他同在。May Tuhan kita，我们同心祷告。Kapangaw ano masa maamaan ko urib ako i。Dengan o nafalutuan numiso ko hahakalungan ako. Dengan usuar numiso ko laluluan ako. Ta kerihlan isuka ko papilahci to masa maamamanay ngaayay lemak。上主啊，无论我处在什么境况中，我只单单顺服你的旨意，遵行你的命令，你就带领我去完成各样美善的事。Pakai ni dalam anay ngangano tabang ci Yesus Kristo ami tolon. Amen。nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。